omunye uthi yamfaka lapho kube khona into ayibonayo ngoba kuyayenzeka uthi ungena emanzini uthi yanyathela lapho uze kutofotofo kunento ekuhambayo ibhande uma umntana angayazi leyo nto uzothuka mekathuka memeza axhuma yeleni zohamba emanzini khona enye insizwa phe komndeni bokumele nyobufaka so mengithi ngiyafika mebakhuluma lapha emanzini bakhomba ubhuti wakhona oyi1 bathi lo angasondele emfuleni ngithi mina okay noma ngamtshela ngebhakede bathi cha asifune lutho angasondela once wasondela nizolimala yayibona so I had ukuthi ngimkhiphe phakathi komndeni then ngamchazela after ukuthi no abafuna abantu bakini ukuthi why bese kusenyamtshela no wena ekhaya uba ngumsindo ekhaya wenza 1 no 2 no 3 awukwazi ukuhlonipha abazali kanje manje uze nomsindo lamanye labantu bayadikibala abakufuni engizokufaka la uzolimaza ifamily yakini nami uzongilimaza uthothi omunye umuntu usengimfakile emanzini ifike lento imbambi yabona if ukhuluma umuntu kimi athi ngimshiye ngiphume ngiyomshiya lapha yana ngiphume but ngimkhansela ngimtshela ukuthi hayi ngikhona la iduze thandaza ngiphume nami bengime ngaphandle ngiyathandaza ngithi ngilalele manje la ukuthi kwenzakalani ngoba kuyenzeka abantu bakubo basheshe bafike kuye bafuna ukumhamba nje bangazanga ngolaka manje ukuthuka kwakhe lapha yana mikaqala memeza khaba iyalwa lento le izosibamba silimala akekho ozophuma mengisemfuleni uthola ukuthi kunomuntu onobizo kakhulu sebasondele kakhulu abantu bakubo kudala bayikhuluma lento kuya yamanzi ukuthi kumele aye emanzini uthola ukuthi lokhu yabaleka bagcine sebamhlupha manje bamhluphekisa mebafika lapha kufika bona kuqala yabona so had ukuthi noma amanzi angakanani mebathi ngiphume ngiyadeda but ngiyazi ukuthi ayikho into ezoyenzakala kuwe yabona just ukuthi ngicalm down sometimes uthola ukuthi ngithi ngizofaka abantu beseke lo muntu athi no labantu ozobafaka abantu bathukile banovalo yabona so kumele ngiphume emanzini ngikhulume nani kahle ukuthi no yehlisana uvalo sizongena siphume ngoba sometimes unokufaka umuntu uthola ukuthi lo muntu wasemanzini useduze yabona ngoba mina imfula engihambayo ngihamba imfula ukuthi ngazi ukuthi ukhona lo muntu useduze then kumele ngicele then avume singene.